Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inte ikan biyag ita ket naadaw. Iti padas nga impatulod ti pagayam nagpailingan di tinagan at Jackie. Iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Siyak ni Jackie iti Benguet. Jack ibain nga ibaga amay sak alakyen. Ngem uray no kastoy ti kinatao, makunak analinteg ti panagbiag ko. Tadyak pulos nangikabbalay iti padak a babae. No apay nagsuratak, ket tapno maibinglay ko ti padas ko, anapnuan iti adal. Bayam nga ron nga irugik ti agsalaysay. Bueno papagayam, intay dinggan ti panakay-drama ti pakasaritaan ni Pagayam at Jackie. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Talaga ka di nga awanan tinamnama ang maadaan ka pa'y iti pamilya, anak ko. Talaga ka di nga agtalinaed kan alak yun naging gat-inggana. Nanang, pakawanan dak ko ma. Ngam talaga ngamin alalaki ti riknak. Ay ngam anak ko. Ingka gumakmot na pinatkan ti kid daw yo. Ngam, agkintayag ti riknak. No dati uray maya sa daglakan niya kalalaki. Sayang ti kinapintas mo, anak ko. Nanang, No kumata saan akas tati riknam, siguradaw, maikanak iti agkakapintas kan agkakagwapo nga apaw. pasensya ka, nanang. Ngam talaga ngamin alalaki matlaang ti riknak. Amo, agpada kami kininanang mo akanayon amang bagbagakan ka. Ngam di na kami matipangag. Aday ta kamanan mo net. Amo mga uray kastuya. Ikagkagumaklat na mo ti agbyag iti nasayaan. Damagak man kan ka. Kaano pa'y anak irelasyonak iti padak a babae? Awan pa'y mutkit di Pamanagnak day ta nga uray lakyonak. Agbibiyagak iti nasayaat. Wen, adda kami dita kininanang mo. Ngam dagiti saan ama kaamamukan ka. Adu ti masasauda. Monet, Kat dayta ti pakadadaalam. anya nga ro ti rumbang aramidak. Anya nga tanumangampun ka iti ibilang mo. Kas pudpud no nga anak mo. Ha? Oh, saan kit din? Saan na bali na panunutan da nagpas ngay kaabalasang? Ti importante, adda ibilang mo akas lapudpud no nga anak mo. Nanang, kwartak man. Kat no inikan kan idikalman, san aya? Apay, naibus mong tintad ko idikalman, anak ko? Manumot laangan nga jay magasot, nanang. Ha? Ni, anak, saan ko apidpidutan ti kwarta? Iso nga aginot ka kumamot Anya kamutan, nanang. Nakakaasyak lang aro din niya gininot. Jerry, Kat talaga mat, nanang. Anya pa'y lang ay ati pagarupam nga raramidak. Kakaasya ko niya gininot. Iso nga ikanak ko may ti kwartak. Ay anyan, Jackie, anak ko. Nagalasan tinaimatangak itay. nanang, Ape akas jay ti trato kan panagsungsungbat kan ka ni J-Ray. jak matam mo, nanang. Pinadakkel tamat iti nasaya at awagas. Amin ang naimbaga panursuro. Impaay takan kwa na. Ngam apay ngay akas jay. Jak matam mo, nanang. Jak masungbatan, ti saludsudyo. Anyangan, Jerry. Sumurot ka kada kami? Paparan nyo aya. Ada tirahan mi. Anya?
Untol! Naglastog namin da dyan yung schoolmate tayo. Pinagtripan nakit din dyan may sa katropa tayo. Isong ikan mi man iti pagnakman na. Kasta ka di. Sige. Sumurutak. Syakman ti starter. O sige ah. Kita lang no di maulantak adagos. Apa man natirwak no asin naman tayo dyan. Ha? Slakit din, agbabawi ak ita monet. Oh, apay, Jackie. Kasanomat namin. Sabali mo ti ugali ni Jerry. Nagtangkan mo ti ulo na. Di na kaya tapulos ti paisuro. No amukla ko mga agba nagkakas dyan ni Jerry. Jakla ko man inampun idi maladaga. Anya nga tanong iparupam kan kwa na, nga isukat ampun laang. Amangan no agbaliw. Ha? Amangan no... Nene, mabitla nga. Daw mawawag kanya. Unay kan, Jerry. Apay pinakpak mo ti ulo di schoolmate mo ngay. Nagpangasgayam. Ha? Inasingan na ti may sa katropa mi. Kinita na itinasakit. Anya? Para day talaang dinangramon di schoolmate mo. Please, nanang. Di naksir mo na nan. Nalpasin day jay. Napasama kan. Ay, unay kan. Naimbag kasan agrabe ti napasamak kan kwa na. Kasano no napakaruan? Wano saan ka napatay mo? Di maibalod kan. Anya ama ibalod mo't asasawin nyo, nanang. Minor di idadak. Ha? Kasano kumamabalodak ngay? Jerry. Oh, saan kidin? Iso nga awan ti dadanagak. Ngamin, sa anak amabalod ta minor di idadak. Kumarkaron sa ako markaro ti parikot mo kan ni Jerry. Wan nga rod, nanang. Jakon amo no niya ti Aramida. Ay, Jackie, anak ka. Ising-singasing ni Monet nga iparupa kun kan kwa na tipod no kinatao na. Tamangan ka no makaamiris. Katagbaliw. Maamakak. Amangan no kumarukit di. Day tantirigat na. Tadiyo inam mo no anya a klase a tao dagiti dadakkel na ide. Sakbay nga inampun mo, idi maladaga. Nanang. Ngam anya ngay nga rod. At daditan anak ko. Awanan ti maaramid ampay. Sikat ipagtaltal kak, Jackie. Isa sikat ipinilik amang supervise iti project ti kumpanya tayo. Agyamanak, boss. Di ka agdanag. Saan kayo ang mapaay tinamnamaan nyo kanyak? Aramidak ti amin nakabaalak. Very good. Talaga nga di pa'y laeng. Nakita kong ti potensyal mo. Agyamanak, boss. Ekspektaran dagiti adday ti nga to tinabaligi a proyekto, ah? Jack kayat nga dauray basit la kumaabidot ang mapasamak. One, boss. Ket siguradwaken ka. Saan ka ang maagrabyado no lakit di tagbaligi ti amin. Itapay laeng. Namnamaumun ti baligi, boss. Nasaya at launay. Ala, agsagana ka nga rudet. Makalawas nga rod ti kaawan mo dito ay anak ka. Kapilitan, nanang. Tanas ka na sa rakak dagiti masaknan para iti marami da proyekto. Ay, Nay, apay nagsanay kayo. awan anak ka. Ti amkak, nanang. Ni Jerry. Ha? Ang mga nonya man na nakalukwan ti Aramidan na bayat ti kaawan ko. Di ka agdanag anak ka. Ika gumaak at arabayan ni Jerry. Ay, agyamanak, nanang. Talaga ada kayo laang tinamnamaak bayat ti kaawan ko. Anyamot tin, nanang. Apay ngay aday to'y lang ti allowance ko nga ibatim. Makalawas ako ng tikaawan mo, sana ya. Ada pa ibatik ka ni Lolam, anak ko. Isuntun ati dumawatam. Makapasuron ni Lola. Nakakirkirmat. Anya? Talaga mat. Agpaiso timbagak. Ang mga no di nagtumanin ikan. No panunutan na naimbag. Umdas pa'y kitinday ta inyawat ko ka, anak ko. Mas daawak no apay atagi kurangam pay laeng. Anya kamot nanang. Amumot anang inaamin na magatang ita. Ha?
Amangan no saan niya umdas timbati makwartak! Di ka agdanag, Jackie. Tulungak ni nanang mo amang bantay kini Jerry. Ay, agyaman na Monet. Talaga na pudno ka agayam. Amkak namin nga mga nusa na mabailan ni Nanang. Nog may samang taripato ka ni Jerry. No apay mat ngamin anatangken ti ulo ni Jerry. Wan nga rod. Ngam sa nabali. Basta ipamaysam ti panunot mo iti papanam. Da kamin ti makaam mo dito eh. Agyaman nak. Basta awagan nak, no bilang tadarumswa aparikot. Apay nga ita akalaan, Jerry. Anyaya ti bibiyang mo! Jerry. Naglaing kang agdamag! Magapasoron ka bakbakatan! Anya. Mabalin ka di! Hindi nagman pakibiyangan. Makapauma ka mat na bakbakatan! Nenay. Ay oo na yan ti kasta pa nagsasaom. Talaga nga awan ti utang mau anay baga ka. Madulamin niya, ma'am! Naglisi ka man! Kahit ipasalsali, itidalan ko! Ay, talaga abastos ka! Di baro kong ko. Ako, Jack, baka angas. Dahil kong kunam! Agin, uungit kang tumat ngamin! Makamu ka dito na ma-high blood! Hello, Monet. Jackie, pasensya kan. Numnas kan ama-amuam nga da dito ospital ni nanang mo. Anya? Ne, apay. Anya tinapasama ka ni Nanang. Nagsubang da kano kini Jerry ko na ti kaaruba yung. Tidakas na, di pa'y tinulungan ni Jerry ti inam. Pinanawan na kanulatan. Naimbagkit di ata nakapagpaarayat ni nanang mo iti kaaruba. Anya? Diyos ko. Sige, awagak ti boss ko. Taibagak ti sitwasyon ko tapno makaawi dak. Kumusta ang tirik ngam? Jackie, anak ko. Inyawag kanyak ni Monet ti kaadam diti ospital. Isong ay maya kadagos. Kasanod ti trabaho. Iti sa bali a lugar. Inawagak ti boss ko. Katimbagak ti amin. Dandan ni di na kaya tapalubusan ngagsubli ditoy. Impilit ko. Ay, anak. Dahil tatiyag pa'y sunanang. Di ka mabalin abaybayan. Di ka lakat pinanunutan. Nga mga noan niya tinapasamak ka ni Lolam. Idi napasamak ti kasjay. Pinanawam latan. Makapasoron mo't ngamin! Sumanao! Talaga sa balin ti ugalim. Saan da ka nakabailan a kontrolan? Ay, talaga! Tinasayaat. Agtalaw kalaangan dito'y balay. Total. Inampun kalaan. Anya? Pudno tinangag mo. Ampun kalaan. Iso a kasayaatan no pumanaw kan dito'y balay. Anya jay kunayo, boss? Lading itak, Jackie. Ngam desisyon di management ay toy. Nasken nga ikatendakan. Anya? Saan da anakita tininamnamad a pagbanagan ti project nga intalikmikan ka? Sir, ikanda ko mamat ti may sapay agundaway. Naira na lang amin na nag-emergency act. Iso akas to'y tinagbanagan ti amin. Lading itak, Jackie. Ngam awanin ti maramidan. Nagdesisyonin ti management. Katipangadang da. Ikatendakan iti kumpanya. Pinapabasol ko ti bagik, Mr. Lonely. Nujak ko ma nagampun idi. Saan kumamat ang napasamak dagiti nalpasan ang napasamak. Nujak na inganyo idi ang nagampun iti ibilang ko kas anak ko. Baba ni ti asi ti apo, nagimbag ni nanang. Ngem ni Jerry, nagtalaw, kalpasan na pinagtalaw ko. Ket aging gayta, awanan ti damag ko may papanken ko ana. Daytoy man ti padas ko. To'y pagayam mo, Jackie. Pagama Jackie, umuna iti amin. Kaya't ko ti agyaman ken ka iti panangitalag mo kada kami. Ket pinaidramam ti padas mo. Amom, dayawan ka man.
Tawaray no makuna ka may sa akamang ti makuna at third sex, ket natanang ka ngagbiag. Ngaman yan, tamako na malas ka may papan iti anak. Pudnoan nagampun ka, ngam nagbanag met sa iro ti panagugali ni Jerry nga anak mo. Saan mula nadakamat dito'y padas mo, noan niya itan tinapasamak. No nagbaliw matlaeng, wano saan ni Jerry. Ala, sapel ako ma, tadumteng ti panawen, ama kaamiris ni Jerry. Bueno papagayam, yung kanangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod. Ni Pagayam at Jackie ti probinsya ti Benguet. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Kanitimat direksyon Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panagtarabay na imbag nga oras kada kayo amin.